Ka People Democratic Front PDF kawai na kisteng sa impartai ka bakarsan ya kasukar senrop MDA hak siningkong kalalait benikran bot menteri rangba u konrad ke sangma halo kamat ka wakta bahai pai ba ka jingkiu pathar ka by boarding electric bat kumju ban penkan ma ban bud dien ya ka jingdawan pedrung ya tien khasi hak rin ka pra ka ritisun syar ka India ka barang sa teng bat kasukar India ya kan ikan hunak seng sa impartai lai lam kamat do ba bante do ling do presiden ubaderu menteri sarkar badipe ya katran agriculture bat ka sport uba hamlet doling menteri sarkar badipe ya katran urban affair bat uba Jason Esmolong bat uba Kevin Emiliam kibadai ki MLA kentup uba Asbishes Lingdo Secretary lam uba Ivan Lumbar Menyang chairman ke parti ha kawe pa kalyang ke jingkiu palat ke baithang boarding letrek kalalong ke jingsokya na kalyang ke parti bat omtang haki konsensi ke PDF hendai hakiwi konsensi ru kimat kumju ikjinge kipai ba kikang bat semjinge ban siu ya ka namar kalahe palat uba ban tireng do habe keren ba kilat pthai kubor hadin ke jingwani kendu yo mentirang ba kamra trikam jungu ulong ba kibun ba kum kini ke jingi kendu jinge ba kiu palat ke baithang boarding bat kalalong palat na kasan spa nir spa tengka syaka 10,000 ulai itu ba mentirang ba ulong ba kidon kum kita KK kiniatri lang bat yathu lam banwara kisaki satar babiang ba mauru unyo ban sim khia mardor so thu ba de issue ba khiang la kwa ya kan issue ba nyara ringkat borok sound ki MLA mangi so thu I don kam man ra kan issue sha menteri rangba hijongi mangi so thu ke issue ko ba khia do tam ko ba kata ya ki pai ba jongi kham tam sha thai ma gdo mar ko mar kado mentan nakaleng coba ham nyo I bobon na preng ki pai ba jongi ki bajio ki balai spa so spa tingka ka jingkiu sadu ba khanyo ka praja do khen phi da ka no spa sha ka jingkiu di halor ka ni nong rem bana kaleng jongi ni so khia halor kan issue bar ka jo por ni so thu kumajia kham tam ni por menta ka jingwan health ma joni khyang jingpang COVID-19 kala dakta da shisha ya ka kamai ka ji jong ki pai ba ki jongi te kam de ka basuk shisin mombiang ka kamai ka ji ne e kem sio ya ta ka belai ka bala he hadu kata ta tingi so thu ru hoi le se na kaleng jong ka MECL ni ki authorities ba per kila pen pau le se badon le se kinuno ki defect kar kom te kam ga jongki henry ni so thu bana kalyang ga jongi kum nong mikma ni lara ekan ki issue so honorable CM kadai ga benta pat sana kalyang jo honorable CM ringkat ba power minister ringkat ba ki officials jong ke misia banwat kilat kinti ki e gita bra pelong ba ka belait kan kiu hadu kan ni bana kalyang ga jongi ring pressure mentan bana kalyang jo honorable CM ya kan ga issue hi hapse mahkamah do mangi so thu bobo na pring ki pai ba yo I ba kalas date la ni ga due date la bo le se ni parliamentar la ram bakla khat khandai la ni apo tarik te ga de issue go ban sim karki no ban kalyang jong CM ro la pan ya tagi evidence sang kalyang jongi ban pil pau ya tagi belait jong uni banai bla lek bat kumju jong ni banai bomenta bakin assess rejing affair jong kini altili ki bill te na kalyang jong CM ba sim khia ga ni issue Kiran kibrio kibio kebelat jiki kebaman man kebrai koi ruspa nyuspa mata koi khat nyuja. Kiran bo koi barbot bo koi tar ba arspa san pho mata koi khat heja. Tu bubon ba. Dia kani la dai thu ni bubon dia kumong u chukrsari ba ngin summit yak taki bil ki ba la kerjing kiu jiki kolong abnormal di William Chusar unsa pet unsa bisa barka ibu di bele. Dai kuwi ke ba ngang apil ne por kalau ba tu beri ba kiu plat ke belai ke ba sebab plat supaya kin submit haman la laki kemelie compare dengan nuru ye ke naik ki persental jong shau cipesta te mata singi na kalyang joko party ngila yakran bo siam pangila submit de jing tho ru ba un take up yakani ke issue but ka government of India na ka benta ban include ya ka khasi language ho ka schedule kata ka dei ka wai ka bang nagaliang ka party ka thrang pagjukaran ya kane but ngathrai wat nagaliang ka party ru lada don kam ngin hab ban tho shapo ka Ministry of Home Affairs na benta ban submit daga jing tho ru shatai lada don kam kumbangi karen mentan bot chief minister but ngashim du kabu bangan kerpat yaki MPs jongi bro arngot bakin keren hapo parlimen ndala yo ya kapor ndala pelong parlimen session hapo parlimen ban keren lam ya kani ki issue nakaliang ka party kerpat
ya Dr. Kharluki MP berang thamai bat komju yu MP jongi namar ngidon kam ya ka boys ke jong kiru ban keren na ka benta ka ni ke jeng angnut jong paj ba jongi o ka jela bro ko we lada ki MP na ki state ki sngo bat ki support ya ka ni ka issue ka bangin include no kasi language apa ke schedule balik ki jongi lagi nam keren ki ban keren kani ka de ka por ba biang tam na ka benta namar ka por kala i ngani tu ipi ka ketin kasi kala di bandrung apa schedule kuma PE benta kila pendon kami ka ketin kasi PhD kasi la don tin re hadu mentangi pat bandrung apa ka schedule te kala don kam palat te kani ngaleng ka long ke ka bana kaliang ka party jongi ngida so komen matas ngi bengi yo ban sngow ya ni ke issue ban ngi sngow ba nakaliang party ngi nom song thai ban ngin bot dien wada dei makana syapo Ministry of Home Affairs po dalhiru ya kan ni benta